I veliki pozdrav ljudi, dobar dan. Danas smo na kupujem prodajem da vidimo određenu rubriku šta sve možete da kupite, da prodate, šta sve možete da nađete za neke pare, male pare, veće pare, šta god, polovno, novo, šta ima, ko prodaje, šta prodaje, njihove ocene i ostalo. Danas ćemo odabrati da vidimo čega ovdje ima automobili, bicikli, alati, šta bi mogli koju rubriku. Ajde recimo igračke igre, počet ćemo od toga. Svaka rubrika ima svoje podrubrike, kao što vidite igračke lutke, igračke setovi, igračke akcijne figure, bla bla, edukativne kockice i tako dalje. Ajde vidimo šta ima ovdje igračke lutke. 380 strana, ovo prvo što vidite zlatni oglas, to su oglasi koji su plaćeni preko master kartice. To su uglavnom ljudi koji, vidite ovdje koliko je ovo puta, 1497 puta viđen, prati 21 korisnik. Dakle, ovo su oglasi uglavnom novih stvari, ljudi koji se bave ovdje, koji zarađuju najviše preko ovog sajta, dok kasnije na ostalim stranama imate verovatno zavisnosti koje rubrika, oglase, koje ljudi postavljaju ovako, koje će da prodaju svoju stvar. Hajde da vidimo recimo ovu prvu lutka, Baby Born lutka, dobro, nova nekorišćena u originalnom pakovanju, Baby Born lutka nova, gumena, beba veličina 4 cm. Dakle, za 2000 dinara, to izgleda sasvim ok, izgleda onako lepo, normalno. Kao što vidite, Royal Shop prodaje, 214 pozitivnih ocena, 0 negativnih, dobro. Imamo čega, leteća lutka Elsa, leteća vila Frozen. Frozen leteća princeza Elsa, lutka Frozen koja leti rešujuće vaše male princeze, čarobna Frozen leti pleše u zraku. Čovjek nije preveo s hrvatskog, samo je copy-paste teksta uradio sa nekog već sajta. Dobro, da imamo kako ovo izgleda, pa dobro, ovo, ajde što se kaže u moje vreme, imali smo originali kopije Ninja Kornjača gde je recimo Leonardo imao onaj mač dok je u kopiji, u varijanti kopije imao mitraljez ili ostalo, to mu dođe nešto kao ovo. Dakle, ovo D od Disneya nije video, ali dobro. Eto, za 990 dinara igračkica koja bi trebala da traje do 7 dana. Leteća lutka, leteća, dobro, to su ovi sponzorisani. Sad da vidimo ovo, vidite, obnovljen oglas, dakle, ili čovjek ovo nije prodao, ili ima više komada na stanje devojčice, električna automatska pletenica za kosu, radi sam, elegantna alatka za frizuru u pletenju, dosta delova, dakle za malu decu, šansa da ćemo ovo sve završiti po kući je nekih 99%, znači će sve biti rasparčano, tako da je to ako se sviđa imati i ovo. Lutka sa dodacima hranice i kolovke, dimenzije, bla bla bla, visina lutke, informacija, aha, dobro. Ovo je kao novo nekorišćeno, da vidimo sliku, malo delo je jezivo, svako ima svoje što voli. Veliki izbor igračaka, dvorac, da imamo šta je ovo, 330 eura, dvorac za lutke ručno rađen, dimenzije 150, 130, 30 cm, prilično veliko, rađen od lakih materijala, odvojena svetla na kuli i po spratovima. Dobro, ovdje ima šta ima, dobro, delo je zanimljivo, lepo je odrađeno, ne mogu da kažem, svaku prostoriju čovjek pravi, lepo je osvetljeno, u cenu je uključen i nameštaj, a mogući pravljanje po vašoj ideji. Opet, sasvim lepo, neko se setio da stvarno napravi dobru i lepu stvar. Opet leteća vila Frozen, 950 dinara, dakle to je ona kineska igračkica. Vidimo šta je ovo, gumene igračke, nove neupotrebljene gumene igračke za decu iznad 3 godine starosti. Eto, imate i ovo. Imamo lutka nova. Ajde da uđemo. Čovjek ima 104 pozitivne ocene. Piše nova lutka kvalitetna. Ja iskreno ne bih volao da mi ovo bude pored mene kada se probudim.
I da vidimo dalje. Lotka 22 cm. 4 nove igračkice plastične za vodu. Kornjače krokodil se navijaju, pa plivaju kad se stave u vodu. Može dole vrlo zanimljivo. Gorila, goramiti, voli ljubičice. Dobar tekst. Kao da bude duhovit. 17 negativnih ocena, 4732 pozitivne. Vidimo zašto ima negativne ocene. Kaže, gusar ide na more u Grčku, Activision. To je ime predmeta za koje dobija negativnu ocenu. 2 figurice su ok, 3 je izmešao, negativna ocena, imamo pola figurice, strašno. Sad, ako je vama jasno što je hteo da kaže, u redu. Ipak ću napisati, stigla 2 neupotrebljiva DVD-a štromfova, objasnih čoveku da su se deca rasplakala, zamoli ih za druge diskove. Prodavčevo ikakvo izvinjenje izostalo, a obećanje da će poslati druge diskove iznevereno. Kao da drži govor negde, ali dobro, jako ružno, piše KP da su uvrede strogo zabranjene, a gde ćete veću uvredu od bahatosti? Lepo. Dobro. Čovjek je bio iznerviran očigledno i trudio se ovo da sastavi, da napiše, ali okej. Prodavac potvrdio da je objektiv kao čaša, da ne klima landara i da nema mana. Čovjek da kupuje neki zamajac ili slično, ali objektiv koji je nešto najosjetljivije na svetu. Stigao defektan, raskliman i korodirao proizvod. Polu za ribu od vlage i peska. Prodavac ne odgovara na pozive. Ne preporučujem veliki oprez. I tako dalje, i tako dalje. Ovdje imamo i odgovor prodavca. CD koji su na prodaji su nepouzdani za reprodukciju i imaju skrivene mane. Nikakve dalje saradnje jer ne poštuje govorene izmene. Obrišite prašinu sa lasera. Dobro, lepo bi rekao čovjek možda da proba. Ali, znate što je posebno najzanimljivije? Kad vi vidite da neko ima 17 ocena, dakle, ovaj ovde koji mu je dao ocenu, video je da ima nekih 13 pre, jel? I čovjek je ipak poručio i nadao se da će mu nešto stići kako treba, ali eto, očigledno nije gledao prethodne negativne ocene. Da idemo dalje. Ajde se vratimo nazad na tekst. Kolica za lotke. Šifra. Dobro, šifra da bi vjerojatno, pošto ovaj vjerojatno ima ko zna šta sve u ponudi. Pogledajte naš KP izlog. Ovo isto ima jednu negativnu ocenu. Ajde da imamo zašta. Barbie vila. Tražili smo lotku sa brown kosom, dobili smo sa plavom. Tu nešto možda i za 50 dinara. Devojčica privezak oko 3 cm. Eto, znači imate i za 50 dinara da nađete nešto za šta god ovo da služi. Ima Frozen Snow Ice na biciklo, ima šta je ovo. Da li ovo možda deluje kao neki original? Zoomiramo sliku, dobro, kvalitet deluje da je kao original ili blizu originala. Od dalje, iz Požarevca, 10 komada, od 2000 dinara 10 nečega. Ovo je nešto. Mini Obelix, ovo 90 dinara. Dobro, deluje baš prejeftino. Šta je ovo? Da, liči na Spidermana, liči. Da zoomiramo. Da, ovo je kao neki dron, helikopter, nešto. Ovo je Spiderman od 100 dinara. LED osvetljenje, svetli vjerojatno ko novogodišnja jelka. Kolika je cena ovoga? 750 dinara. Za ovaj kvalitet verujem da i ne vredi više. Doduše ovaj USB kabel što ovdje možete da vidite u prodavnici košta oko 250-300 dinara u Gigatronu. Eto, to je neki mini USB, pretpostavljam. Tako da, eto, igračku faktički dobijate za 500. Dobro. Ćubre. Dalje. Ovo nečemu služi. Ako vi vidite ili pretpostavljate zašto, ok. Nečemu. Kuca, svira i laje, 250 dinara.
Plastična kuca, dužina 20 cm, visine 13, svira 3 pesmice i laje pritiskom na nos. Nekada je hodala i mrdala glavom, taj deo ne radi. Baterije nisu uključene u cenu. Dakle, poluispravan pas koji laje i svira što god, ali ne hoda, malo bez veze, a dobro, vjerojatno da hoda bi bio 150 dinara skuplji. Fili konjić. 80 dinara, dobro. Za male pare, eto, neka igračka koju bi, čini mi se, trebalo i oprati. Nema. Ništa, imamo veđemo neku kasniju stranu. Vidite, mi smo na 12. strani, a gledamo oglase koji su postavljeni juče. Ovo je kojom se brzinom ovde u ovoj rubrici postavljaju oglasi. Zrenjanin, malac sa različitom bojom očiju. Aha, 2015. visina 6 cm, 300 dinara. Da, delo je baš asinhrono. Nilski konj, malac, leteća lockica, Snorkijevci. Evo, nisam vidio 100 godina. Malo su ispravni da došle, fali boja, možda i delova, jedna negativna ocena, da imamo zašto. Spider-Man, ocena se odnosi na router, vjerojatno nije mogo da oceni ovo. U oglasu je navedeno da je router novo, u stvari router je očan, aha, sada mora kod majstora i pitanje je da li će moći se popravi. Mišija škola. Ovo je nešto zanimljivo, 1000 dinara. Mala drvene figurice, dvojici đaka, fali jedno uvo, vis učitelja 6,5 cm. Sad, vi sad čitate ovo i razmišljate. Da li su male drvene figurice, dvojici đaka fali jedno uvo, vis učitelja, dobro. Dakle, ovo su zapravo nabrajanja, znači male drvene figurice i sledeća stvar je dvojici đaka, fali jedno uvo i treća stvar, visina učitelja je 6,5 cm. Pretpostavljam da je to hteo da kaže, ali naravno nije svaku školu završavao. Da vidimo, ali dobro, nema razloga možda da ovo ne uzmete. Delo je zanimljivo. Okej. Evo dalje. Anđelina balerina. 1000 dinara. Ovo su opet neki miševi. 11 proširenih figurica visine do 5,5 cm. Mami fali jedna ruka. Dobro. Sad ako ćete da uzimate detetu igračku gde mami fali jedna ruka, to baš mislim da nije dobro. Gumena lutka. 500 dinara. Lutka Frozen, da li smo napokon naišli na original? Možda. Delo je kvalitetno, ali nigde Disneyovog loga, nigde ništa, jeftina kutija. Dakle, ništa. 1200 dinara. Evo na 15. Mario na Megatrendu sa drugarima. Dobro. Zašto je Mario? Zašto je na Megatrendu? To samo ovaj zna. Miki na belom krugu visine 4 cm. 100 dinara. Prljavo i ofucano. Preskačemo.
Superman. Dakle, ono što je zanimljivo, da Superman ima toliko delova, toliko raznih verzija, toliko što crtanih, što u igrici, što na filmovima, u stripovima, ne znam gde ga ima sve, ali svuda nekako malkice možda, ajde da kažemo, podsjeća u odnosu na onu drugu, recimo film u odnosu na strip ili igricu, ali ovo, ne znam, preskačemo. Evo, i dalje smo juče, a na 15. strani smo, evo na 19. Dečija porcelanska lutka visine 46 cm. Malo je prljava. Igračka bokser. Igračka bokser, ispod glave boksera se nalaze pologe koje okrećete prstima i bokser udara rukama. Zanimljivo. Malo da se igrate s detetom, da se našalite za ovih 100 dinara, stvarno delo je zanimljivo. Nešto za devojčice, brat Slotka, 400 dinara, u dobrom stanju. Okej. Da vidimo Disney, Aladdin i Jasmine lutka. Original obe, kao nove, bez greške. Pa dobro, mogu reći da prilično originalno izgleda. Veštice lutke, ručni rad, 700 dinara. Unikatne veštice, ručno rađene, različitih veličina i izgleda. Mogu biti male i lepo izgledaju kao ukras u kolima na retrovizoru. Mogu biti veći po vašem izboru, da razbiju monotoniju u vašem domu ili radnom prostoru kao poklon sebi ili drugima. Pogledajte oglase moje, bla, 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 dobro. Ovo je više kao ukras, a ne igračka, 700 dinara. Šta je ovo, majko? Bolest. Lutka, visine 26 cm, nedostaje šaka. Nedostaje ovdje još nešto, radite. Sad ovaj može da bude i kao tetovaža. Dobro, konj, lutka, maši medved, lutka. 30 cm, 400 dinara. Metal Bride, Barbie doll kao nova, 1200 dinara. Dakle, popularna barbika. Dobro. Lutka, beba, plačljivica, 650 dinara. Nema funkcije. Zamislite, uzmete nešto, dete se obraduje, kažete, ali džabe, nema funkcije. A dete vas pita šta su funkcije. Kakve funkcije? Otvoriš štance. Cena za svih 5 kom, kljuca, nilka, televrsko, čudanci iz Deksiko. Cena jednog i to nastiženje je sada 1169 dinara. Dobro, evo ovdje ostaje čovjek i link gde možete pogledati ove igračke. Dakle, ovaj prodaje 5 po ceni malo skuplju od jedne. Može biti okej. Idemo dalje, beba koja ima mehanizam da sama drži flašicu. Očuvana skroz. Očuvana skroz ispravna i očuvana. Očuvana, skroz ispravna i očuvana. Očuvana. Ok, očuvana. Deda Mraz na baterije. 3.500. Nije malo cene da ima šta je to. Na prodaju Deda Mraz na baterije peva, pomera glavu i ruke, potpuno novu luksuznoj kutiji, visina 60 cm. Prelep poklon za novu godinu.
luksuzna kutija malo fucana, kao što možemo vidimo, tako da jedino ko poklanjamo da kažemo, izvini, malo se istumbala u transportu, dok smo nosili, ili neko seo preko kutije, da nam deluje kvalitetno, jedino oči sad što vidite, ne deluje nekako staro, deluje kao bebi da su stavili ovu bradu i ovu kapu i ovo sve ovdje. Havarisani Transformers Toyota. Havarisani. Dakle, čovjek je uspeo da havariše igračku. Neko za ceo život ne uspe da havariše auto, sopstveni koji vozi u saobraćaju. Sad možda i postoji servis za ove stvari, kao što imate servisi za normalna kola. Šalim se, naravno ne postoji. Ajde imamo šta je ova igračka, zamak. 1000 dinara, 40 sa 30, zamak za lutke figurice. 4 sa 30 cm. Koja je veličina lutki, što tu ide ako je ceo zamak tako mali. Aha, kutija za magični pasulj, 220 dinara. Kutija za magični pasulj, ispravna očuvana, može da se stane više pasulja, tanjih i debljih. Veti se, srednji deo, aha, vrti se, ili šta već. Dobro, ako je vama jasno zašto ovo služi, ok, meni nije. Evo, šta kaže, kada se pritisne neki od žutih dugmića, dolarčića, keba, izleći svoje kućice. Leopard, zmaj, Winnie Pooh, pes figurica, opet pes figurica neka. Dobro, sve u svemu, može svašta ovde da se nađe. Treba samo dobro pogledati sliku, da li je sve kao što ako piše u opisu da je novo, da je polovno, da je korišćeno. Dakle, detaljno pregledati da li je prljavo, da li je oštećeno negde, da li ima neku, da li bilo kakvu manu ima. I možete naći dosta stvari koje bi u prodavnici platili skuplje, naći jeftinije, jer neko jednostavno preraste igračku, neko šta god dobije na poklon, ne sviđa mu se, okači ovde na oglas i eto, ću bilo šta da izvuče. Imate i ove što se bave tom prodajom, dakle sami odlučite, ali ovde svakako možete naći sve i svašta. Tako da eto, hvala što ste gledali ovaj video, a mi se vidimo u narednom. Ako vam se svideo, share, like, subscribe i to bi bilo to. Pozdrav!